I Jester Raja Balkanac ovdje. I u današnjem klipu ćemo da pričamo o tome kako brže rank upovati, odnosno ja ću da vam dam 5 savjeta koji su meni pomogli da dođem od Master Guardian 2 do Legendary Eagle Mastera za samo mjesec i po dana i to neaktivnog igranja, skroz sam slabo igrao to vrijeme. Tako da prije nego što pređemo na klip, hoću da proglasim pobjednika za giveaway iz prošlog klipa, to je Veljko Ristanić. Malo sam glup ispao, zaboravio sam da stavim u formu trade link da ubacite, to sam sada izmijenio i samo sada sam ga zapratio na Instagramu i kada me prihvati poslat ću mu poruku, tražit ću mu trade link, ali od ovog klipa pravim giveaway opet naravno za ključ, jer ste na prošlom klipu udarili 225 lajkova i jedan jebeni dislike, a taj lik koji je udario dislike, da Bog da mu majk, bez zajebancije, hvala vam na podršci, tako da i u ovom klipu pravimo giveaway. Ovoga puta ću da dodam trade link u onu formu, također ako ste već učestvovali možete opet da učestvujete u ovom giveawayu, znači ostaje follow, ne morate ponovno da me zapratite, ostaje follow, ostaje sve, samo popunite formu u opisu, a od sljedećeg klipa ću da napravim da ova jedna forma ostane, da ne moraju oni koji su već učestvovali da svaki put popunjavaju forum, nego kada se jednom prijavite za giveaway, prijavljeni ste znači zauvijek i svaki klip mogu da vas izvučem. Tako znači od ovog klipa samo popunite formu dole i to je to, a posle toga nećete morati popunjavati formu ako ste me već zapratili na Instagramu. Tako da bez dalje odugovlačenja da pređemo na klip. Igrate CS već par mjeseci na istom ranku i ne mrdate s njega, ili idete rank gore, rank dole i znate da zaslužujete mnogo veći rank nego što jeste, ali jednostavno ne možete da se pomjerite odatle jer vas jebaju glupi saigrači i ne znam šta god. Imate neke izgovore, nebitno, koji mogu da budu istiniti, neki jesu, neki nisu, ali ovo su mojih 5 savjeta koji će vam sigurno pomoći da odete makar 2-3 ranka gore ako ih sigurno zaslužujete. Tako da moj prvi savjet je da igrate pre-made. Ako ne znate šta je pre-made, to jeste da igrate sa timom ili sa dvojicom ili trojicom drugova, može i sa jednim, znači uglavnom znate da taj drug igra solidno, da igra kao i vi, ili malo bolje od vas, malo lošije, ali nemojte da igrate sa nekim koji igra puno bolje od vas, da vas samo boostuje, da on ima 30 kilova, da imate 2 i da odete rank gore, niste zaslužili. Znači igrajte samo da ga zaslužite, ali kada igrate sa drugom, znate da možete se pouzdati u njega, znate da neće da bude retardiran kao neki Rusi ili tako neki slični, tako da ako igrate s drugovima, to će dobro da vam pomogne oko taktika, oko svega, znači bilo šta da radite, to će dobro da vam služi. Moj drugi savjet je da se zagrijete prije meča, znači ako vam znači toliko rank, nemojte samo da uđete u meč da igrate onako jer vam se igra, nego zagrijte se, otiđite na dead match, otiđite bilo kako se već zagrijevate, retake, arena, nebitno, ili nemojte dolazite na meč ako ste umorni i samo hoćete da igrate CS, da se opustite, da uživate u igrici ko što treba da uživamo, ne da gledamo jebeni rank, ali ne veze. Ako hoćete sad da se opustite, da igrate, boli vas kurac za skor, boli vas kurac za sve, igrajte Faceit, igrajte bilo nešto drugo, igrajte retake, igrajte nešto slično, ali nemojte ulaziti samo da uđete, samo da igrate, nego ako vam već rank toliko znači, ulazite samo kada ste u najboljoj formi i kada znate da ste zagrijani, da ste spremni za meč. Treći savjet je ako dobijete debile od igrača kao što su, nemam pojma, Rusi, Turci, Francuzi, znaju tako dosta, svaka nacija ima debile realno, ali većinom Rusi i Turci i često i Francuzi su onako malo retardirani. Ako dobijete debile od igrača, nemojte da stajete i GG, prvu rundu izgubite, gotov meč, ne predajte se. Znači, koliko puta mi se desilo, igram prvi half, izgubim ga, lupam 12-3 jer sam prestao da igram, mislio sam skroz sam izgubio i onda na kraju izgubim samo 16-13, zato što dobili smo vamo 1000 rundi, ali džaba kad smo izgubili vamo 12 rundi, to nam ništa ne znači. Tako da do kraja se trudite i također ako vodite s velikom razlikom, ne znači da treba da se zajebavate, uvijek može meč da se okrene, tako da igrajte što jače, znači samo ih bušite, nemojte stajati, igrajte svaku rundu kada je znači 15-15, to je 14-14, nebitno. Znači igrajte svom snagom, što bolje možete, nemojte se sprdate ili bilo što drugo. Moj četvrti savjet je jednostavno budite bolji igrač. Znači, toliko ima igrača koji misle, kao što sam ja nekada mislio, bio sam MG2 i mislim ja igram kao Legendary Eagle Master ili Supreme ili kao neki, nemam pojma,
I sad ja sam umislio da sam ja toliko dobar igrač, a ono svaki meč budem ono treći ili drugi ili nemam pojma, budem ja i prvi, ali znam da nisam zaslužio to. Vježbajte, znači imate toliko tutoriala, pravit ću ja tutoriale, pravio sam za flashove, smokove, za sprej, za kako igrati bolje s pištoljem, kako igrati bolje s puškom. Gledajte tutoriale, učite, vježbajte, nemojte se samo da se precjenjujete, to je ono što hoću da vam kažem. Ako igrate za silver, budite silver, nemojte da idete, hoću ja da dođem do gold novi, hoću da dođem do gold novi, nemojte, ako ste gold doma, hoću ja da dođem do DMG-a, lupam. Ne zaslužujete, ako zaslužujete, koristite ove ostale savjete. Ako ne zaslužujete, vježbajte da zaslužite taj rank. Nemojte da vas neko boosta ili bilo što slično. I peta stvar je, budite strpljivi. Znači, toliko puta sam vidio, kao što sam i ja, kad sam rank upao na Legendary Eagle, kad sam rank upao na Legendary Eagle Master, posle toga sam imao, ja mislim, 6 ili 7 vezanih pobjeda. I onda sam svaki meč ako dobijemo na rank up, i onda nisam dobio rank up i onda sam bio iznerviran. Znači, malo je čudan ovaj Valve sistem što se tiče rank upovanja. Znači, nekad možete dobiti 1000 mečeva, neće da vam da rank up, a nekad i dobijete jedan i onda rank upujete. Kogod to glupo zvučalo, nekad je tako. Znači, budite strpljivi, ako dobijete 2, izgubite 1, dobijete 3, izgubite 1, nebitno, znači imate uvijek više pobjeda nego izgubljenih, znači pravite tu razliku i što više igrate, bliži se tom rank upu, tako da čim vežite par pobjeda, to se prilazi i samo budite strpljivi i doći će brzo rank up. Tako da to bilo mojih 5 savjeta, nadam se da se slažete sa njima, a većina njih je jednostavno i većina vas je znala za dosta od njih, ako ne za svih 5, makar za 3 ili 2, tako da dosta nas znate te stvari kao i ja što znam da premade pomaže rank upu, ali ja često igram sam jer boli me kurac. Mislim, ja ne brinem toliko sad za rank, prije sam brinuo, ali ako brinete, znači premade, morate igrati i ove ostale savjete također. Tako da to bilo to, nas ste se uživali u klipu, a ako jeste, lupite like i ako hoćete također giveaway i za sljedeći klip da napravim, morate ovaj klip da nabijete opet preko 200 lajkova, tako da to bilo to, a na sljedećeg klipa, pozdrav.